Selam arkadaşlar, nasılsınız? Bugünkü derse hazır mısınız? Moraliniz nasıl? Defterinizi açtınız mı? Umarım geçen seferdeki dersleri seyrettiniz, her şeyi yazdınız, notlarınızı aldınız, ev ödevlerinizi yaptınız, değil mi? Ev ödevi icması. Bugün birazcık zor, yani aslında zor değil ama dil bilgisine başlıyoruz. Dil bilgisi это у нас грамматика. En kolayından başlıyoruz. En olayından başlayıp жатырмыз. Bugünkü konumuz çoğul eki. Haydi başlayalım. Çoğul eki. Çoğul demek ki çok. Çok, köp. Çok degen köp. Tekil var. Tekil, это у нас tek. Tekil деген жекеше түрде, тек қана біреу. Çoğul көпше түрде. Çoğul деген сөздің негізі çok деген сөзден шыққан, яғни көп деген мағынаны білдіреді. Burada biz sesli harflere göre ek ekliyoruz. Kalın, ince. Hatırlıyor musunuz? Sesli harfler ikiye ayrılıyor. Kalın ve ince harfler. Kalın harflere yazalım. Kalın harfler A, I, O, U. İnce harfler E, I, V, Ö. Осы бүкіл ережеде сіз осылай бөлетін боласыз. Барлық ереже дауысты дыбыстардың бөлінуіне байланысты. Сол себепті қазірден бастап осыны жаттап ала беріңіз. А, I бірге, E, I, O, U, V, Ö. Негізі төртке бөлінеді, кейбір ережелерде екіге бөлінеді. Kalın harfler, ince harfler. Ek degenimiz жалғау, жұрнақ sonundan kelетін окончание. Kalın harflerse lar eki geliyor. İnce harflerse ler. Mesela bir kelimeyi alalım. Bir söz alayıq ya. Okul, mektep, okul. Мектептер деп көпше түрде айту үшін біз соңғы дауысына қараймыз. Соңғы дауысты дыбысқа. En son hecedeki sesli harfe bakarak ona göre ek ekliyoruz. Soğan байланысты дауыс жалғауын жалғаймыз. Okullar. Ya da kalem, kalamdı. Kalem. Bakın, может кейбіреулеріңіз түсінбей қалуы мүмкінсіздер. Бұл жақта А да, Э да бар. Бірақ біз ең соңғы дауысты дыбысқа қараймыз. Ең соңғы дауысты дыбысқа қарай жалғауын жалғаймыз. Kalemler. Tamam mı? Mesela ben buraya yazayım, siz kendiniz söyleyin. Defter, tahta. Қалай болады? Қандай окончание келеді соңына? Silgi өшіргіш, tahta, defter. Kitap. Pencere. Pencere деген терезе. Defterler. Міне мына жақта болғасын. Лер. Tahtalar. Silgiler. Kitaplar. Pencereler. Çok kolay değil mi? Kolay, öte onay. Çoğul eki bu kadar. İnanır mısınız? Bizim dil bilgimiz bu kadar. Bizim yereceğimiz tek o sırada. Ben size ev ödevini göndereceğim. Siz oradan daha kendiniz pratik yapabilirsiniz. Yani bütün kelimelere lar, ler eklerini ekleyerek kendiniz çoğul ekine pratik yapacaksınız. Şimdi bakın böyle bir not var. Bakın arkadaşlar böyle bir not var. Not degenimiz это у нас исключение. Sayılarla ve miktarla sayı деген сандар, miktar деген количество. Biz қанша екенін біліп тұрсақ, o zaman biz lar, ler ekini eklemiyoruz.
ler kullanamıyoruz. Mesela iki kalem. Қазақ тілінде дәл осындай ереже бар. Екі қалам. Біз екі қаламдар деп айтпаймыз ғой. Немесе az kişi. Az adam, az kişi. Ya da çok araba. Çok arabalar деп айтуға болмайды. Çok деген көп. Себебі біз қанша екенін білеміз. Сол үшін лар-лер дегенді қосудың қажеті жоқ. Екінші нот бар. Екінші ережеміз ол yabancı kelimeler. Yabancı деген шет елден келген сөздерге біз лар екіні қоспаймыз, тек лерді қолданатын боламыз. Мына жақта тек бірнеше сөздер жаттап алсаңыз болады. Оны жібереміз тағы да. Мысалға жазып кетсем, saat. Saat негізі қалың. Мына жақта жуан. Бірақ та біз оған лер ekini ekliyoruz. Saatler. Ya da hayal. Arman. Hayaller. Armandar. Hayaller. Tamam mı? Evet arkadaşlar. Çoğul eki bu kadar. Haydi sizin de şimdi soru ekine geçelim. Evet, haydi şimdi soru ekine geçelim. Soru eki. Soru eki. Сұрақ. Қалай biz Türk dilinde сұрақ koyamız. Ama bakın, ilk önce bir şey anlatmak istiyorum. Soru ekinin cevapları evet, hayır olmalı. Biz осы ережені қолданған кезде бұл сұрақтардың жауабы міндетті түрде я немесе жоқ деген сөздерден басталуы қажет. Bakın, soru ekinin ekleri. Soru ekini sorduğumuz zaman A, I, E, I, O, U, V, Ö diye ayırıyoruz. Bakın arkadaşlar, soru ekini kullanmak istediğimiz zaman A, I, E, I, O, U, V, Ö diye sesli harfleri dörde ayırıyoruz. Biz buған дейін екке bölsek, қазір biz onu төртке bölemiz de. A, I olduğu zaman M eki geliyor. E, I olduğu zaman mi. O, U olduğu zaman mu. V, Ö olduğu zaman mü ekleri ekleniyor. Жалғаулар жалғанады. Mesela bu kalem, соңғы дауысты біз kalem, мынау қаламба деп айту үшін, болғаны үшін біз ми деген жалғауды қосамыз. Ми деген бөлек жазылады. Bu kalem mi? Бұл қалам ба? Cevap mіндетті түрде evet, немесе hayır. Evet, bu kalem. Ya, бұл қалам. Hayır, bu kalem değil. Yeni kelime. Sizler için жаңа söz. Değil деген емес. Бұл қалам емес. Ya da hayır, bu kalem değil. Bu silgi ve өшіргіш. Бұл қалам емес, өшіргіш. Bu kalem mi? Evet, bu kalem. Hayır, bu kalem değil. Bu silgi. Tamam. Şu araba mı? Araba. A болған үшін mı? Araba mı? Şu araba mı? Bu деген мынау. Şu деген ана жердегі. Ана машина mı? Ben şu arabaya mı gitmem gerekiyor? Şu araba mı? Ана машина mı? Қалай жауап береміз? Evet. Şu araba. Hayır. Şu araba değil. O araba diyelim mesela. Şu araba mı? Evet, şu araba. Ya, осы машина да, ана машина. Hayır, şu araba değil. Ана жердегі машина. O araba, ана жақтағы машина. Мына жақта біз бірден қарап кетеміз, я. Bu деген осы, şu деген анау, o деген ана жақтағы. Қазақ тіліне ұқсас келеді. Bu kalem mi? Мен ұстай аламын да. Bu тақта? Тақта mı?
Bu defter mi? Bu silgi mi? Ne diyebilirim? Bu saç mı? Ya da değil mi? Yani bütün kelimeleri biz dokunabiliyorsak, bize yakınsa o zaman evet biz bu kelimesini kullanabiliyoruz. Şu kelimesi ana yerdə biz ko'rib turibmiz, biroq bizga alsa şu ana yerdagi şu masa mı? Ana stolma ya da o masa mı? Nemesi ana jaqdagi stol mu? Tamam mı arkadaşlar? Bence bunu anladık. Yani bu kadar çok kolay. Ben size ev ödevini vereceğim. Ev ödevinizde çoğul 2 ve soru 2 olacak. Lütfen ev ödevlerinizi yapın. Tamam o zaman arkadaşlar. Haydi görüşürüz. Dersimizin sonuna geldik.